isiwenza ngokuthula bonke ukukhombisa ukuthi asenga kamuntu sithi abangekho emthethweni abahamba. Yebo. Manje ngamana sazi ukuthi ke kwenzakaleni kodwa angeke kube laba kuthiwa ukufika kuyoba imikhuba nkofu yangakithi le esebenzisana nabo ngoba ngeke umsibindi sokuhlasela umkhumbi wempikazi impela. Yebo thomana Angithi phela babanika imali. Babanika imali ukuthi hambani lokwenza izinto ezingalungile. Nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la eSt Cape. Iyakutshela nje ukuthi Nasihlale khona sathi tele sabele zabangena bekufanele phela ukwedelela nje ukudelela lokwangempela. inkuthago yangena etimini iyashaya Yebo. njani-ke lokho kutholakala nje esekhwalele amagcekeni omnumzane esekuthulele Bese kuthiwa hayi ulungile ngoba umuntu naye nanku umhlolo. Mama